mantener en marcha no como siempre cada día viene y me lleva un día que ya me indu mi jamaco tu pañan de ruñi expone el guardo que ya considera por lo menos 4 o 5 versículos más con María un botuicito en Guardián de Yara la poesía rupisco versículo 49 al 53 de Lucas 1 y ñandebe peixe peipuacapava oyapowi mba'eguasuete sepype héra imarangatu tupa oiporiahurereko opa ára umi chupe omomba'eguasúva ipokatu oiporu ohundi hag̃ua umi ojejapóva rembiapo omongúi iguapyhágui umi mburyvychaguasúpe ha ohupi hekomirĩvape omyenyhẽ mba'eporãgui umi iñembyahýivape ha omondo ponandi umi imba'e hetávape mba'eitáre ñandejára ojapóva ko'ápe la segunda he'i la María hína ko'ápe he'i chéngo ambotuichápe ipu'akapápe pe Dios Todopoderoso pe imarangatúva pe isantoa ha ohundi umi ijejapóva rembiapópe ha omongúi umi mburuvicha guasúpe umi iñarrogante karaiñe'ẽméngo he'i Ñandejára es el que quita y pone reyes ha'énte omoĩ ha ha'ejey oipe'a la yvypórape ome'ẽ la oportunidad ha ndoaprovecháiramo ha'e oipe'a chupe ohupi hekomirĩvape a los humildes umi ijejapo'ỹvape ohupi pe oĩ hag̃uáme ha Jesús hi'akue que se humilla será enaltecido ha oñembotuicha oñemboguerovuetéa umía oñemomichita oñehumillata ichupe ha'ápe heive ñande otra cosa más omyenyhẽ mba'e hei omyenyhẽ mbujapégui omyenyhẽ de pan a los hambrientos umi iñembyahýivape ha omondo ponandi umi imba'eretávape peãngo Ñandejára añitéi katu ojapo ha'e oreko poder ha upévare ko Ave María oreconoce ha'ichéngo chemboriahumíva ojepe Ñandejára chéve che'enói ha ko'ág̃a ojevale cherehe ha ndehachéngo natĩkote ñane arandu ni ñande plata la Ñandejára ojevale hag̃ua ñanderehe ha'e lo único lo ajevuréa ñande ñaimépa dispuesto ya servido chupe ha upéicha ondéve ha chéve katu ha ñandehenói ojevale hag̃ua ñanderehe ñañemoĩmíkena ipópe ha'éta ñandejokuái oipota haichaite ha oipota hapetéave Ñandejára tanderuasa ko'ára. Komarandukóva og̃uahẽndeve Radio Nuevo Tiempo rupi reikuaave hag̃ua Ñandejára rembiapoukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epy porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.